Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye hano kuri channel. Nibisanzwe akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagenyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero turahera hano aho batubwira ko abarundi batangiye gutoza FDLR na Nyatura mu mwaka wa 2014. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bahati Musanga Elasto yahishuye ko muri 2014 Uburundi bwohereje abasirikare gutoza abarwanyi b'umutwe w'intera hamwe wa FDLR na Nyatura. Mu kiganiro n'umunyamakuru Teddy Mazina wa CTGL, Guverineri Bahati yagaragaje ko ubutegetsi bw'u Burundi bumaze igihe kirekire bukwirakwiza ingengabitekerezo y'ivanguramoko mu banyekongo bavuga ikinyarwanda igamije kubangisha abagenzi babo. Guverineri Bahati yagaragaje ko hari ingengabitekerezo yamaze kwinjira kuko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 hari abanyekongo bahungiye mu Burundi bahitamo kugura y'ubutaka aho kubugura mu gihugu cyabo. Yagize ati: ubwo twafataga Goma umuntu yavuye hano ahungira mu Burundi. Umuntu niyaguze ubutaka hano mu mujyi wa Goma. Iyi mitwe wumva ya Nyatura n'indi Tshisekedi yabahaye amafaranga baha amadolari 5,000 ku kwezi. Ayo mafaranga bose bahabwa aho kugura ubutaka Goma babugura mu Burundi. Tekereza umuntu utagera mu Burundi ariko akagura y'ubutaka kubera ko bigishijwe ko mu Burundi bari kurwanira abantu aba bantu. Ko leta y'u Burundi igizwe n'aba bantu abahutu bahuje imbaraga bumva ko bafatanyije na leta y'u Burundi bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda. Ni ikintu gikomeye cyane cy'ivanguramoko bigisha abantu. Yasobanuye ko muri 2014 leta y'u Burundi yohereje abatoza muri groupement ya Tongo muri teritwari ya Rucuru batoza abarwanyi ba FDLR ndetse na Nyatura yinjiye mu ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta y'u Burundi hagamijwe kurwanya abo bita abaniroti. Yagize ati: muri 2014 bohereje abigisha b'abarundi muri Bukombo Tongo biyunga kuri FDLR batoza urubyiruko rwo muri Nyatura ndetse na Wazalendo. Batojwe n'abatoza b'abarundi. Ni umushinga w'igihe kirekire bateguye umugambi wo kwigisha abantu ivanguramoko bababwira ko abitwa ababantu cyangwa se abanilots ni gahunda ndende yateguwe. Guverineri Bahati yatangaje ko AFC M23 yiteguye kurwanya uyu mugambi binyuze mu kwigisha abanyekongo ko ivanguramoko risenya kandi ko yizeye ko izabigeraho kuko bamwe batangiye kubona ko babeshywe. Yes, akaba ari ukurero byifashe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko we tukwibutsa kutarakanda subscribe wikanda hasi kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho. Yes, tunyarukira hano mu karere ka Nyanza aho RIB yataye muri yombi umukobwa ukora uburaya ukekwaho kwica umukecuru. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umukobwa w'imyaka 19 y'amavuko ukekwaho gukubita umukecuru w'imyaka 62 bikamuviramo gupfa, wari utuye mu mudugudu wa Nyanza mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana akarere ka Nyanza. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko uyu mukobwa yakubise uwo mukecuru wari usanzwe ari umujyanama w'ubuzima nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umugabo bari bagiye kuryamana. Umwe mu batangamuhamya yagize ati: yari yumvikanye n'umugabo ko bari bumwishyure amafaranga 1,000. Ko ari bumwishyure amafaranga 1,000. Umugabo arabyanga amubwira ko ari bumuhe amafaranga 800. Baserera mu muhanda, noneho umukobwa akubita umukecuru wari mu muhanda yitura hasi. Yongeye uwo mukobwa nta kintu yapfuye n'uwo mukecuru ndetse anashimangira ko yarigize igihazi. Akomeza avuga ko ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Nyanza yahise ahagera ahita afatanya n'abaturage bari aho bahita bajyana uwo mukecuru kwa muganga ariko birangira ashizemo umwuka. Yagize ati:
ushinzwe umutekano yahise aza bamujyana kwa muganga mu gitondo, nibwo batubwiye ko yapfuye. Icyongeyeho uwo mukobwa yahise afatwa ndetse n'umurambo wa nyakwigendera nawo uhita ujyanwa mu bitaro bya Nyanza. Amakuru avuga ko kugeza ubu uyu mukobwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Akaba ari uku rero byifashe hano muri aka karere ka Nyanza. Yes, noneho tugera hano aho BNR cyangwa se banki nkuru y'igihugu yaburiye abakoresha inote bataka indabo. Mu gihe hasigaye iminsi mbarwa ngo hizihizwe umunsi wa Saint Valentin, banki nkuru y'igihugu yongeye kuburira abantu gukoresha inote mu mitako ko bitemewe, akaba ari nyuma y'uko RIB yari imaze iminsi mike nayo itangaje ko bigize icyaha. Mu rwego rwo kubungabunga ifaranga ry'igihugu bafite mu nshingano ndetse no gukomeza kubahisha ifaranga ry'u Rwanda, banki nkuru y'igihugu BNR yatangaje ko bitemewe gukoresha amafaranga bataka indabo ndetse n'indi mitako itandukanye. Mu itangazo banyujije ku rubuga rwa X, BNR yatangaje ko ikomeje kubona imikoreshereze idahwitse y'amafaranga y'u Rwanda, aho inoti n'ibiceri bikoreshwa mu gufunga indabo zitangwa nk'impano n'ibindi bikoreshwa bijyanye no gutaka, gutegura cyangwa se kurimbisha. Ibyo bikorwa n'abatunganya indabo, abacuruzi, abategarugori, abanyabugeni, abategura impano ndetse n'abakiriya babo. Mu bikorwa nk'ibyo usanga inote zihinahinwa, zigapfundikanywa, zigaterwamo utwuma dufatanya impapuro, zigafatishwa ubujeni cyangwa ubundi bwoko bw'ibifatisho mu rwego rwo kugira ngo amafaranga atangwe nk'impano mu birori no mu mihango igiye itandukanye. Ibikorwa nk'ibyo bihungabanya icyizere ifaranga ry'u Rwanda rifitiwe, cyane cyane inoti, birayangiza bikayatera ubusembwa bukabije, bityo hakabaho ingorane mu bikorwa bijyanye n'imicungire n'imitunganyirize y'amafaranga. Harimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kubara amafaranga ndetse n'imashini koranabuhanga zibika zikanabikuzwaho amafaranga zizwi nka ATMs, kandi ari bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo gukwirakwiza amafaranga mu gihugu. Yes, akaba rero ari uku byifashe. Banki nkuru y'igihugu iburira abantu kabisa kwirinda gukoresha aya mafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yes, tujye gato muri Somalia, hanze y'u Rwanda, aho Somalia, Kenya na Tanzania biri mu bihugu Epstein yanyuzagamo abakobwa ajya kubacuruza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gushyira hanze inyandiko, amashusho n'amafoto bikubiye muri dosiye ya Epstein, aho muri byo hagaragayemo ko hari n'ibikorwa yakoreraga muri Kenya, Tanzania na Somalia. Ni inyandiko zigizwe na paji zisaga miliyoni 3, amafoto 180 ndetse n'amashusho 2000, bivuga ko Jeffrey Epstein byashyizwe hanze, bivuga kuri Jeffrey Epstein byashyizwe hanze ku busabe bwa Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hagaragaramo amazina akomeye. Muri izo nyandiko kandi niho hagaragayemo ibihugu byo muri Afurika byagiye bikorerwamo ibikorwa bya Epstein byo gucuruza abana, aho babatwaraga bavuga ko bagiye mu bukerarugendo cyangwa kubaha aho kwimenyereza imyuga n'ibindi bikorwa by'ubugiraneza, nyamara bari bagiye kubagurisha. Izi nyandiko zigaragaza ko Tanzania na Senegal ariho hari inzira yo kunyuzamo abo bana ndetse n'utundi duce two muri Kenya twegereye inyanja nka Mirindi. Izo nyandiko zigaragaza ko Epstein yari aziranye na bamwe mu bashoramari bakomeye muri ibyo bihugu, ari nabo bamufashaga mu bikorwa bye. Bumwe mu butumwa bwagaragaye nubwo umushoramari ukomeye muri Kenya witwa Sultan Ahmed bin Sulayem wandikiye Epstein amumenyesha ibyirahira by'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwa 9 Mata 2013. Yagize ati: "Ndi muri Nairobi mu irahira rya perezida Uhuru Kenyatta." Epstein amusubiza agira ati: "Hari imigambi ufitiye New York se?" Ubundi butumwa
nubwo Epstein yagiranye n'uwiswe Irina, aho Epstein yamubazaga niba nta bandi bakobwa baraboneka. Irina amusubiza amubwira agira ati nta baraboneka ariko ndi kubikoraho. Muri izo nyandiko kandi hagaragaramo umugabo w'umunyamerika Peggy Siegel wandikiranye na Epstein bavugana ku ngendo yari gutegura muri 2009 zo kujyana abakobwa babiri muri Kenya, aho icyo gihe umukobwa umwe Epstein yamwishyuriye ibihumbi 13 by'amadolari by'urugendo n'ibindi byose yari gukenera birimo aho kuba n'ibindi. Yagize ati indwanyi z'abamasayi nizitaturya abajura bo mu mazi bo muri Somalia bazabikora. Izi nyandiko zigaragaza ko Tanzania yakundirwaga ko ifite ahantu heza ho kuruhukira nko ku kirwa cya Minemba kiri mu nyanja y'Abahinde, aho bamwe mu bakoranaga na Epstein bajyaga kuruhukira. Zigaragaza kandi ko abo bana bakurwaga muri Ethiopia, Sudani y'Epfo, Sudani, Somalia n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bicirwaga cyangwa se bacishwaga i Mombasa. Yes, akaba ari uko rero bimeze hano muri aya makuru yo hanze y'igihugu. Yes, akaba rero dusorera amakuru yacu, ariko utarakanda subscribe nyamuneka ukande na like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Bari kumwe nanjye David, mukomeze mugire ibihe byiza, kanda subscribe ukande like kugira ngo tujye tubana. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.